Dagaman salib no okle, mal mrenga sula Dios, el girela a selva se yung oil el miskila tele. Magada oil el mermadal, meng sa tingin. Akora oil el bibra time yakal bibra time most of the time sa lo mesa news. Leng direct el igal news sa sel lo mes en direct el ngosugid el mo ongilom taba atoy el ngar lukla. Aigel tiene Dios el blandung el ngat tingela aigel toy el base gagida modu adimral motmaut amang mal el soder encourage serve clad lo hace bo muy ratingela Dios le tial tam el ngari el anga dagal oral mobiot el tam aklo no corte al toy nga omral tal toy lo hace aklangal el ngar asila dagal oral mobiot aklangal en bay mut el mal mral momring no indigida sel el domesa igual todo cuando di take these things lightly dice el bodo el acto do muy batina Dios do compare ayer el batina Dios el all time el al cielo ma ayer what's going on around us en se ve del momtab se lo hacía igual tina Dios amrar klomran ayer el blaldo adi amrar motmaut you know the moment tial magmad ngarina middle east lang si adrek el tara ayer del direk el omesni len se ngara prophecy el wase isel sigumong komsa Israel el mlamo iliwek kringi tigel arwel e kom medien wase tiagi adire el tarasain rasel wase ang ngela ada dik medang al mutme yelak dire el mesa news rak mo ingrang ngel el prime minister Israel Benjamin Netanyahu akmul wase len kok trangara biblia mase a biblia akmul wase ngani abel sela rogul toy ngani abel sela quote selanga Ecclesiastes wase there's time for everything masih ada gulto ko yang ania belsel ngania belsela a time rabud ngania belsela a time ra war e wase el al sils en time ra war sel egida mdingel wase ko sa news e gom mdingel wase Iran amle fly gen misil tir el mora blura Israel dice egida el time al senda igel misil tir mora ya blura Israel te dire talk about el wase temor retaliate el mora aigel lirula adra Iran el morti ese ultro kul moise mang kodoro omesa igagi del togo direct el muy biblia gile del lomtaba igang len a time ra lobong le ruda mamra el mukmed kodamra el moso isra al sel kodamra el moso isra al sel maklangar el gitang al sel amra el mo itituokol mang the only way for us to survive ra aklangar gida cristiano a gile del mobile oil el ngarating la Dios len al sigum mumbral momring la aklangar gao mga kan ngartel lulad dia kangot el tokol se el musugi del ngartel aklangar dital ting la Dios len ating la Dios ngani igel ngara igel promise la Dios ngara al sela tingin el sigum dia ka domoy bating la Dios dia ka domoy promise ngi e ka domo ra ngo de mo osiga ngot el source ra angeso mo itia rubagan ngel nia nges a source ra gul igel nges ligid ospe mang kadi makasal ngatiang hindi mal soal el gora mal di mai gagid si el time di challenge ligid lo hace bol blagar ngud igel tina Dios el blabo do ngei la ka ignore mal ude to gora try el mal me twist el morsel dom da sulingin ngi ligid le tingela rubaga sel mdong ngasel meltel dia ngod el clisi malu ngidil ad el o simigi el tina Dios el mortirak sel el dusuel le sel bral dilia Dios se mo aise it's up to you wase kamay gal tina Dios se mo tirak mal ubendia suble del el sigang el tel text rigid el namoy tianga gulisak ni sera tara sander tel iglesia dimle toram rigel ya kola mal feel wase I need to see it in Palawan in our old tongues mukadamal mongilom tabay kaltokoy direct kung nga sila Dios lo hace direct kasi de recuerda igang el mortigel adel kukta la bunged tangara igel vasio ngartir el ngari ese bir men sa tingla ruba mang kita amal dig nombre kal celebrate tial Pascua tial Easter ya sel men el sobre el gire del sel sea wase sel god lel mo gisela Jesus Christus ra kodal seguidia a togoel girela a togora Pascua sel bodosada togora Easter malum togora Pascua
enti agi del God lela Jesus Kristus maugi sera godal. Makadidig mlom le ka celebrate say. Bang seldo mese elange kada mal mlamo wil lom tabel mdingel wasay ngogi wa god lela ma ugi sera Jesus Kristus betokol adam lamo umrang artial toy. Betokol adam la angwa Jesus Kristus mo sebelak langartil. Mesel bo ngel wasay kada mla angwa Jesus Kristus mo sebelak langargid. En gira dem la mom dongli sel tokol wasay nga ka maktirek el partra tara Cristiano el klangar nga ka migigit Cristiano am lamo partra body of Christ agim lamo imol family migidel nga tiang el loreng saikal toy magdirek lamo gidel medingel wasay kadam lamo partra abdingel Kristus india ka digidel liliakra a restra Cristiano kaul Cristiano agirem el medingel wasay nga ka partra ngal imora Cristiano en el kmam terul Cristiano aparte del restra group el dala Jesus Kristus ya Biblia klase a Kristus ngel tulu la iglesia mang tial el aigal bat sel bodo mesel langa agora a motat seguid el toy el wasei a Kristus a tulu iglesia e gida al gal mania biblia toy ngatiang sa a bodo mes ya sel el dar a su breder el ang a selva sea mut adigang ya bes am la moringi selma ongel gorint selaim klol bliong la tru me yud el gel bads sel chapter 7 verse 17 kula say mal sigoma ad ol tirak Kristus en mlamo oba bes klangar amut adigang ya bes am la moringi ti la tin la balus el ngara Corinte mulus el mortigel Cristiano el ngara Corinte los perti aquí del toy el kumase al seguma ada ngara Kristus en mlamo bes el blog semlem utklangar ni am mlamo diak mesang mlamo te erabes no y te aquí da ahora ulela a suble de al sils el bodo mesa y aquí del sobel el ngartiang ngayel blak tung lo sesera adunga el wak Jesus el mora klangar gid edoni tingim lo subesa kantin gine yim el bolngwa gin lera klangar gid gid am lamo part de sel wasei kadam lamo partra abdingela Kristus kadam lamo parte tial el trungal gra Dios mlamo diaga dil gid el ngar el digid el madre de klangar gid len aigel sobre el direct el bodo mesel lang am gol gidela atqora bes klangar kada mesel klangar romance se le lol klol biong el de el moral que el bad se gaida y el toy lo pasei com lo medingel como será abodam mutolb el mo bungela Kristus e kada direct com lo mutolb el mo bungel ragodel mongogium atolb leader gid e kada mildak lo bungel o agodel el boluul e kada direct ngar el ngarab es klangar el wa Kristus era lo mogis era godal el oyaga akapkal el klise el adam ay gagi ding el toy el olgoya a sel romance era chapter 6 sera bodo mutol el tialo ase kad mo atol belid kad mlo umrang en wa mo atol belid e kad mil tol mo seguido lo ase kad mlo bungela Kristus el mar sera a bigis el musagi del tolb e kada direct luad milgis lo bangela Kristus el milgis lo bab ese klangar musagi damlam qatmok el girela klangar gaw maklangar ga Cristiano egel toy lo goya baulus el ngara egel ngara bebira a babilingel el mora egel bebira egel sia et agida direct tara toy el mungil el de sangal ngartiang el mosmisi egal blado el gol toy ngartiang egal blado mention el toy ngartiang Sengal Galatia se lo cloliong le se tru ewid el mosel lui el bad gagida y lo gaba luz masei nga ulgio alla emlad el girela alla el ul yakmongar el girela Dios masei nga ulubungela Kristus el mad ragrus mendigia langak angar en bay Kristus angar el ngarngak melang ya ul makngar ngak lombrang ra angalgela Dios el nigel mlebti garngul ngak mang tilngatingi aklangar ngi el girek eda tira balus ngartiang mulus el mortiga Cristiano ngara kalatia kmasei
akmil cruz lo bangela Kristus. Seral al Kristus seral al vertial blulad el mlo warm ra cantidad rogul adra blulad seral bol madera cruz el mlarsei ngila ya cantila blulad rogui el mal morni momad ngara cruz ra kata mlo mad ngara cruz lo ba igal cantid sem le girem gau mangak el momalar sel blal le gidam ra klingit lom tokra Dios kadam ra klingit lom tokra Dios Dingra ser lid من ملوسب الموت الغالية تقلد المرة ديوس سيل كريستوس هم لو ما يجاجيد البلسيد لو ما يجاجيد الكنتيد المال مو o تمير أغروس أقول قتالو بنجيل غارسي إملاد الغارسي يا كريستوس هذه ملقا كنتيل نغا من المال تلا دي ملقا كنتيل ندين ملو مكنيتا بيلاك ما سي نوال بلو المكنيتا الآن بيغوس أديوس أريد اللي الملو أيسي A Dios arregla a Kristus, el wal blor klingit. And that's the only way most of el muklumal tengan dasa suma ko umrang sel ko del lam o gisela Kristus rakodal. This is the only way. Dia ka ngot Israel, el CBM magaw mga kal mo ogi e de muklumal tengan dasa Dios. Sel gil muklia Dios el wase ngaji del galga Jesus Kristus, amor ablul adal mo lut trigal lebele kal muktimir ngak, sel mo umrang ada mo umrang sel ko del mo gisela Jesus Kristus rakodal. Aul bablo siya ng atiyak masay, akmil krus lo bangila Kristus. Mangakal, tiyal klangar nga alsya kadyakal ngakal, bablo sa ngar, Kristus sa ngar alsya. That's the new life we're talking about ng atiyak. Siya, besa klangar, el gira amasaw da ngil ng atiyak. Mungay may blak tulto ko sa kalmo lo melek lo asay aklangar kaul kawa ngar ngania sumo ka Kristiano claim masay ka Kristiano aklangar mo bang adak aklangar kaul aklangar Dios ng alse mendia kalgid ng mga dre aklangar len set aklangar el Dios amis kaul logi aklo marang arkan ng Jesus Kristus mesel ko la moda tial el direct to kol kulgonin ng atiak masay aklangar kaul maklangar nga ka hablar tel ngara Dios el evangelio de Jesus Kristus. Okay? Kadongir sil buswan ngartiang. Kung saan di sugo mo komlogi silo rakodal lo bangkila Kristus e mga rumiw el mo umawa tokoy el ngarbab. El ngarsel lang arngi a Kristus el kia laging ilel lagi dekmela Dios. Mga rumiw el mo umawa igel tokoy el ngarbab. Ako tokoy el kwasa kadomi silinga tagid el buswana sel tokla mi yok masih sik mosig hindi tel ngatel el idol tokol belaw osbe sel tokol basay ngar miu el mo mau atoy el ngarba así waktu namagis kadamral claim wasay akmla mo Kristiano akmla magis lo bangila Kristus lo bab esek langar etiagi lagi del mutmok ni gedem runi kalau si ga rngod mak langar gid o si ga gel tokoy ngarayang kalau si ga gel tokoy ngarayang dak lang gel el tokoy ngatel la ay bilang kul mo orang gel ngara adirek tokoy mrokol gel tiagi del kmas sik sel ngara Mateus ra sel lol mrokol biong la sel qadem edey Itagid siya lolgorin. Basta seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Basta mo lo sigra ng dala Dios malam el ya igarlo ko ya mo madel ko kami. Do mo lo sigra ng dala Dios. Selbam Cristiano itagid agil mo disar gara be kulsil basta ak magrang mo sa begal mo ngla willer ruba. Ak magrang mo sabiagal el ruliti al tokoy mo mati arung la Dios. Mla mo diakal gidakal di nga kal Dios mesra nga mrula iga solar mo. Le nga ak langar nga kadakal tiap langar al se kadakal langar nga langar Dios nga al se. Ak magrang mo sabiagal ruliti ang Dios am ko palang klel modang sangkle. Agagila gidel mo desire ragaw mga kalmla mo Kristiano. Misal nga matiyo pasay seek God's kingdom first. Bosigra ng dela Dios, malam ten. Ay garlo koy amo medel legor mi. Sel lo ngi sel el maran merio ko sa igang atlet tigel adel da kalo maran Dios sila
termur lo siga igel ditoy ertel lula. Di God emosi gran modela Dios. Selgaram con Eru Chronicles sele with el club Leon halle di Tunraba bilargi del mon iwi en club tutelel el direct du aigang el direct que bom de pasa igada al tinget bertiang di goliba aigang atigla Dios mungila direct du selgara a bilargi e bodo umbrang igal toy. Selgara a Second Chronicles chapter 7 igada igel loy. Versel trum Eru Chronicles chapter verse 12 el morador tiene en culo así. Cuando se solar ubak, amlodum rasalomon, raklopsei, edilulkmo, akmlara armengas, angluem, makongei, mutial templo, amogirel omelinget, el merangak. Masel kasmri, ayangad, mobolaka ul, maloob gudurok la adalbe el bud el mga dalomel maloob el mringel rak el morar adak yal sugum mar adak el ogin kli yang klek ang marang rir el merio emelulu e osigr nga kom grosita el parte yok mas emelulu e osigr nga sik. Okay? Akmo ya obult era muknit el lugar delir. Ese yidia yak ngarayang emo oreng sertir makmo usubes akantrir emo omgungil rablurir. Al sugumar adagalo in clear. Humble themselves emelulu o sigr nga. Nga ngarayang emo oreng sanglungil akmo omgungil rablurir. See? Importante el toque rudam, quien lamo cristiano, abodo oil, ngarisel disargi lo sig, rano de la Dios. Lo sig ranuba. Quien hablo beobel, el guire del waise. Lo sigra Dios. Dagdido ir a boil. Dagdido ir a boil expecto lo say, a Dios o sigri. No, we need to seek God. We need to have this desire in our hearts to seek the Lord. Esel dito do siga rubagan dia kalbulak masay maom kadidim la iglesia lang and then kuklugo ka skip mamalu. No, you seek God all the time, every day. Ngarang lungu ngara temem msuba tingla Dios. Ya Dios amo moltergao lo yo igel temem lo bungel, o yo igel temem ngar lungu, o yo igel temem study his word. Then God reveal himself to you. Sengar Mateus ra asel lewi de club yongole tira kal sakal ingoris ngami mo tira bilar mil moringi sengar Mateus se lewi de club yongole en kul mora igel basel ngani club tu tira dam a dola bilar gi de msel de mei kodo misa bilar gi de tira kla igel medung en ungila do nguiwa ai ga scripture sengar Mateus se lewi de club yongole el lewi del mora ya el bas se gaida y el toco y lo loy mula sei molingit ego momai mosi ego momtik molngodra asimer e momangai el giri elengi gelo lingit amomai amongua alolingit ringi mingelo si amomtik ralosi ma asimer amomangai el giriel ngigel melngo raasim. I say? Ida yelo lo ngatel Biblia, el bas. Actimor seguir de ida, kwaso kaldi iduli parte tel misitra ngatia. Tel ngatia nga akmula se ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be open to you. For everyone who asks receives, and anyone who seeks finds. And to the one who knocks, it will be open. Lordam, ay gada kal dil one time el dibong em ask, yala em moral.
Diakal di time obong emolngod ela ka kora eko hensil ka emoral imta sen diak ngarani. Diakal di time el dim blo mosi malu ela ko tiga kikiba. Diakal sebem tiga inser sei. Ngirem monga sugo mo ko sei until you find it. Why say? Al sugo maka kan manamo Kristiyano, ngira na morning sir ngarum kasi tiagi del tokoy anuba ko prada anu ngira ko sei Kristiyal tokoy mom daglitia. Ese give a Dios a message desire kaung and then meet your needs. Meet say give the need kaung. Reveal himself to you. Tiagi da termeleda give the namo Kristiyano. Kudo namo Kristiyano e dia sebela igal tokoy el mo brar klangar give because kudo ditil give el mrurang rang e give up. Marta Dios adik medul orang lungu ede kad give up leng kadmla kad Dios sig sel basay tiak makarag yang uma lisay gid time gid asodal alongeni a Dios. Digo a Dios aku koda atina Dios masay aro lega ngarbabra ro liu ma lemse ga dot sna mguk ngarbabra gmiu. Diakal bay gid ar. Mal sigom ntokoro ngod edol ngod until open asim. Al tokora osig edo sig until we find it. Komla asim le alakal open ngasel until the door is open. Seguida tletelela, siga gidel mo attitude gida al Cristiano, sel de mer medala ruba. Kadro temos el texto de lang. Colosera se le dejó el biong e dulung tulo mesa igel wat selmani se lo geru tokol ngatiang asik ongeru tokol ngatiang ase set sel tokol belao los tigel uli tiak masay mangarang miu el mo mawa igel toy el ngalayang el aga ligel ngara utama mangarang miu el mo mawa igel toy ngarayang si adem la mo Cristiano agirel el rungul am la modiakal involva tokot terbula la modiak sel desire ngi girel la tokot terbula wes lewa isi aklangar gi le gile dim la do a Dios. Ndi el habla do a Dios, aklangar ga am la mo rungol el gile a Dios. La mo rungol lo siga igel el togoil sola Dios ligel togoil Diosa am ngarir gaul el nia el togoya togora yang dem dia el togor te aldula. Dia gida lo gorni te alba senatia. Quasei ngaro meu el mo mau aigel togoil el ngarayang el agaligel ngara utama tiagida tretelela es klangate tretelela aklangara adel mla muterab es aklaria mla muterab es mla modiarsel mutel el ngagal doait mla muterab es Kristus aklani ngara alse tiagida tretara aklangar al lolgonia edaluk wasei kdmaya arngod el ma igel tokorayang den dial tokor telula el ngara ulumung tial bas ngartiang am lgol waisi ngara balusam lu setial toy el ngartiang set your hearts on the things above tiagi dia a ulum gire del waisi silver street tiang masei elegamiu am lama como res tiang elegamiu am lama maklangar gamiu aborot del lobngela Kristus elegamiu el mlamo odala Dios tiagi dom so del sei Masengra uma balusa mlu se tial toy el wase mangarang meu el mo mawa igel tokora yang el dia ligel tokol ngatial ngra ul mo mlo tial tokol wase because e giram la mad el ngara Dios kadam la mad el ngara Kristus selmem ut ngak am la mad lo ngela Kristus maklangar ngak lang abrot el ngara Kristus lo ngela Dios namo dia el klangar ngatial bula Masay a Kristus yamral klangargi gamiu mesel beldom e gamiu megomo medum lobengel el ngarak pale
Sing artiang abalusa amok mulo asay Kristus amrar klangar kami. Gel direct kamla mention ng artiang lo asay aklangar ka ada klangar ka dia kam on klangar. Ya gel tingala abalusa Marcel el Galatians kung morang I've been crucified with Christ. The life that I live now, Christ lives in me. Sige at telelak na lolo niya Paulus. Mengerti ang atina Dios ak malasi Kristus amrak langar gi kumiu. Meselebel dum. Selebel dum kumiu kom dum lobonggel ng anak lapal. Ela Mosel el bushfire. Itiagi da direct al mal el gumeseri ma clo challenge el mergit. El homus el bushfire el mran morio. Brasei malo ay sei, abalus ak masei malo ay sei. Nigel toko el mudong rauri sel sigo ma toko am lamgat mokla em lamu tirgok pasei ngwai sei itiagi del toko ablo el mudong pasei malo ay sei. Al sigo ma klar mi am lamu ay sei klangar. Kom lamu ab ese klangar kom lamu dala Dios. Lamu dia parter tial lul alba. Ay gero gul toko el morula am lamu girim rul girela. Aklap kulea Dios. Ma sigo ma klangar kami am lamu ay sei itiagi del toko am mudong pasei malo ay sei emokwad angal besel amaknit lomi oe rarumio. Marcel tokoy, kalau mabalus amlus tial tokoy spete agil tokoy, el maldi imol tokoy clau tutelel, el guide de lo mesin pasei mogoada igal tokoy. Kami aram misel, komandas was sel bok Cristiano arogul tokoy di mongil busul rak langar di mongil arogul tokoy, adios adi tomo tamarogul tokoy mga kadi mo fila. Ngara mabalus amlus tial tokoy sei mogoada igal tokoy. Kisel bodulis niano, aklangar kita dir involve ba igal tokoy. Aigan luase boko ngas reng ma atilul oi ma atokora alau kreng ma adalbos aigan adir ka partra klangari ko dir ka silok al selaiga nira ul ma dia sam eigal toy rak klangari nieta ka dam lamo cristiano adiosa adirek lo sol sel give about responsible gira aigal toy ma ul ngasei sel tokam lek pasei put to there ngai gal toy e mo gada aigal toy Esel gulisa kestial toka Miguel kwasei ndial sibela di klisi edel el mom sisi raigang giral si suko magdom le kwasi tiagi era klanga adil struggle ni emul mora Dios mul mora cruz len aigar rogoya Kristus amlom sisi raigang mese suko magdom ai gagi del toy en klanga ri el mal morni ya se el miskida klisi edel si edel obrama iga din dia se emel di suba di klisi overcome igal to korak langar ba kale do mesay igal to pasay malo ay say emogada ang albesel amknit elomi oe raramiu kudo makarang isib edel mogada iga kudo makarang mogada igel el desire tokora adal boys ngarak langar takal sibel ya edel mo diak domdas wa igal to in order for us, el most of the other overcome igang, sel, el dangal mora, aruwa, edoni tini. Luwasay, ay gagi dakmal miskaw, akmlamo, realize luwasay, ay gagi dadrigal porta klangara, makmal miskaw, yakmulasay, edoni tilgaw, luwasay, biska kaklisi, ang most of the overcome igang. God's grace is sufficient. Gracia a Dios a ungil busul el gire. Selo lo koringi nga. Alusak pasay, ruba ka mga igal to, drak klangara kal oroy, Hindi lo baru tinggal Dios kulmuang. Pasaya balus akat tingingek akat ciar nga kungil besul el girem. Medel el girem. Babalus anu meyok pasay ondiak nga bay sek nga al sey gal litut en bay sebek el mom tubingi sel wasay Dios amra nga yaktisi. Sel kengel wasay nga kadakal sebek ay gal tokoy. Then that's where God's power will show. Di suko makadok masay nga kadi sebek ay gang. En mogolong ko mong mesakli sila Dios. Albilak masay, a Dios o uturan mga magididar ri, e mistria a grace. Ar mga liwar ri. Marsuko ko mala Dios ko silubak. Tiang area rak langan nga kan labu dugli ka amla kan bikta nga kan gil tiang. Tokora law kreng, tokora del boys. Inon diak se vekal tiang. Yak willing repent el girel tal to. Adios am ska klisi em. Adios am ska klisi em mo sem repentance.
They can apartra, ay gam le partra klangar gid before we become a Christian. Asum diga wam Cristiano, ay gam am sulo al sel, ni sila wam Cristiano, still ka dir al sel gam, di Dios am ska Cristian, mo sa em over kamay ga. Di sila obliga mo murana Dios, Jesus Christus, ay gam adak sila over gamba. Kadumla al sel ay gam di nimla ko sa igang klingit. Di merulay ka to. Ngado sa igal tol ngatiang mo siya nixing masay. Masay Malaysia mo kada albisela makit elomi oy rarumiu elokota adal voice madal ngarengan ma alo ma all hotel adal voice ma akliagad ma ngibs adal voice ma nglemogol eruli aal elmouli aklala. Yaigay yaul yang el almula Dios ertirgel al el dia galorens arin. Aigay el toy alo loga baulus ngartia ko say igay yaul ang el almula Dios. Kami ko mdigel wase kid seluri time ma ulo memoria kar gri rabluad el Dios amo gor gri al because entil dimla galorens atina Dios e dimil mon mga klingi. Eruda makita dak sel misra sel الرياضة في قاعدة ده سيد الأميسري لو قول من طوبة أسير الدوود الرجل ديوس المرة الآدم بيقصر الآدم إن لا مؤمن ذلك لمرنا ديوس دي على التيراك لا تينا ديوس دي على الناق لمرنا تينا ديوس دي من المول من الغنا يجي لورو الغنا سيرك لينيد أقول ما بيقول لك ما سيلوري تايم يا الآدم مو مكر قليل according to what they did راك لنا رتي دي على سيد المؤتيت التالتو قد لو هو المرا سيل مدار قرقرين را كريستوس الوضع ما يقع جيدا المؤمن يقام لكن امران مسويس على السلا يقام قد امران مسويس على السلا تيال تقوي اسكو مقلان غا ادياقل سموق الغان مدار ديوس يقدمو وسويس مقدمو ملا سيل براد اوف كات سيل الدودرين را ديوس كلاسي اي جاي جيد يا اول مع الدودرين را ديوس امور تركي الان الجاي جيد الان الانبول باي قالتو Masih angar among, ekom dim le bakal raigam, elway along adred aklangar agum. Sisa awal betul Kristiano, egal toka amil ngedred aklangar gid, yarmudeng it's okay. Kalau kalau bom das was anda kaiga di normal, it's a normal thing. You know, ani tingin ada bela kasi oh ka mal, you know, ko sal ya sel sal ya mal gid el ngari ay gel tokoy. المال جيد اللي الغدر اللي الغدر سال ما يجي تقول جيد اللي قد مروا اللي مساعد البروبل واسي you know I'm somebody okay this self am Cristiano ay gagi del toy ay gagi da aring radio sambo con Victor Gao el wasi ay gam am nam da al partra ndingar ele mengar ele el mai gal toy el mal mula put to there. Mo kwata igagi del toy raklangar. Sel bursay tiya kwasendi elang engiriu el amoit ay garro. El ngas ring kalsib ring adel boys omlais ma umilingel la makit el toy la ka makautinga la dalongon ele ko mla madudi el mom ele sel di mlak langar algami elo bungel omrel ay kagi da bere el toy el mla mo gile del madob del malmi la mo gile del madob del malmi Namo da kalgilan ngania atogora awase kada mas ring kalsibering dagalong le for say ga ngabibra time moringi ning gila del lamom ning wase ak magarang handle ay ga ak magarang you know ak magarang alboring ay gal togora lang
Moriang asering ragaul girel odam maltang til milar ngum malung dilu toy el lego ragau el obrado toy limlagal en no si bar ngumri kumagara hendel se su magana mo cristian togora qalsibre togora adalbo el malub en ngomlaes togora ngomlaes da may kaklingit togora kmasit tia da ni tia ngomlas kaklingit tia kill people tia ngam godi la taraar suko makamati ngila taraar del mo odulia mai singin mar bibira ingel adon mo ara aklangar ngin tigel adon lomda sungela togora aklau tulo yana madal gel ngala dol ngale da sum kalam go istian namadal gel ngania omil ngela mkitel el toy el mitob rangare namu gel blor sel dongo do do mo do omil toy togora encouragement togol sibed el dospe el direct el ngosura ad el mumgrol aklangar ngi el ngara smisi yo atal odan instead ra hamlo yel togol try to tell somebody's down malu yoda ngel ad el morio malu bodo tomelia isel ngela yela wada gel ngara omal ngi lakam kau tinga ora dolong ni lamo da kal gil ngania blu lakara ada du ora dolong ni ile de blakta kita mal blo el goram blu la ring da so del tomele alguna le taxi gi adar belau ide tia el mal modela toya el gol gi ya ndia ka tia gola di ko gola di mo pe be ta gal to il da so del tomele alguna tara se mo fol te agi to se ko da kautinga dia kulgo aklemram dia kulgo aklemram mata askri gida atogo ya kada dia kada tell the truth and that sin that dia klit ngatel edalu namo dia kal gide la kautinga la longole Elegom ram marang, elegom lam mabdi el mom irei sel limlak langar kom. Elulu bungel omrele. Sel limlak langar gid ay gagid am letlet telel sel limlak langar. Mendi kadam lam mabdi. Kadam lam mabdi merei segid ennem utak langar ay gam letlet telel. Mung again gid am lamo ngar ngar esek langar may gagid to am lam madal gid. Eu sei, se ele busca eu sei. Emla milimiu, rab esek langar, elomok pe es ngi gel lulumio ringi. Mang marail el moaini. Mang rulumio el moin el medongani ngi Dios. Gagid el lulmodong orgid, gagid el ngasay bilimir ab esik langar eloma PS ngi ngigel lulme obrgi seguido el esik langar el blago usado ni martian wasay ngel lulme obr tiagido el esik langar ma al sed bilimir seguido teletar langar eu asay Engin gelu el meo bringi, mong marail el mo aingi. Mong rul le meu el mongin el medongani a Dios. Seguida, ako me sanin artiang wasi seguid sel mal goler gida, ngel melu sertiang amo rulil waiselen. Sel el wal gora bol goler gida cristiano awase bolsibed alaur tia gagid lul mogodong gagid lul meo tia esek langar ngal sel bolsibel kan tinuro greder asel langar elo meo bergid el mo langar a Kristus malgel Jesus Kristus
Mendiak sebel ligi del ulit tial toy gired emile rubak mong tial ule. Masema abolo aisei endikiak lagaros al central al isental mar adra Judea mar ngarngi ar blot kemar diak mar barbarian mar sabets mar sibai mar diak el sibai el edital clow autotel a Christus el ngargamiu alo. Mlamo sei mlamo de akhlaq ros rar adel ngar Christus mlamo imol tiam mlamo imol trungal. Kada mlamo member of one body. No matter what was say adra Judea malu Gentile adra belau adra Miguel kada mlamo imol ngar Christus. Mlamo de sel klaq klergi. Sel ulida kada mo imong sel wasa Christus ngai den get blood gida body of Christ. Mesmo segundo kada namo no wasay gida part la body of Christ ngania part gau cloud to tres el part gau. El gau giremel mruni. Giremel exercise ni. Le segundo modak marus el part gau of course el body of Christ ngania bolong sonsri. Kamu di macam apa dengan melal Dios a mí le bil mescau. Imam bol disay pasen dia ngaga dia kuru lang raleng. Inon dia partra tial la. Muka kalau ti malu bukungul mire dia sebel to. Ay sige ma disay wasay dia ngaga mal di tisnya kan dia partra tial. Sebel wasay? No. Kena. Sebel ayun kasi dia ngaga mal di wa makti Imran din dia partra imma. Sebel wasay? Cannot. Kada put this into practice ra klari Kristiyano. Okay? Okmak pasay nga tingal Kristiyano duay tel Dios amna usib klara dia partra kami. Kami ako tingmil Kristiyano, nga kada dia partra kami le nga kawukna. Sebel wasay? No. Udama ulva Diosa o yang liga de Kristus en líder mo agote kad mo parter tial. Lo hace kad namo parter tulungal gara Dios. Namo diaga se ngartel lo va José. Namo diaga adra idea mam namo diaga no namo diaga tokora vodka namo diaga el require namo diaga barbarians trigel diaga lo a Dios. Arsabeit semar arsibai namudia arsibai namudia orang namudia sibai aklau tutrel wase ya Kristus el ngar gamiu arogui kaya dingel rogui el ngar gamiu kaya dingel lela rogul kaya dingel rogul tukamot murugni kaya dingel el gida morni en mosbel drodra al dala Jesus Kristus mang again a part of clock to trail kawa member of Christ body of Christ yeah namo da ser klakakak la lang ole other belau comertiang other belau Cristiano ngatiang bo me pasi kami part of English service dan yo sek ba magmali other belau hindi sabam hindi kiram di melokot tingam di kiram di ngaya pastor ngam other belau sel gimbolis gimba sande gimba sande sel digel sel other belau no dia kal gidal waise. Kami wa mena English service, luego me dejo pasar como magi direct el parte del body of Christ, dia rogir el congregation. Magara Dios o makal tanga tra belau, asigo mo ko diliak le. Ra abadil gida el parte. Ahora un cloud to tener rodam sel el blamo me dejo pasar kami wa como member la iglesia. Mar líderes encourage ra armer iglesia wa se bom member la iglesia, uno como member la iglesia. Akala mo diak dating igam. Alung takot di mo la iglesia, o nga kamla mo. Dal tal iglesia. Hindi lo diak alway say. Sel mo member la iglesia ngani agel responsibility gawa girem lo si sebral si. Agel girel mo lem ngati mo munir pasay ngal wena a member tal iglesia, mo mane was ngarang lela la iglesia. Ngani agel announcement ne metiang eta announce wasay, okay tiay sa de temela glor ngarai gel ngar member sa iglesia. Kada show up gila la gel mo tumkla iglesia. La kada mo member ta iglesia. Attendance gam dira clock to tlel sel omem become a member of the church.
Mga again erudam selo ko niya balus ng ate kasi mlamo da kaklaka rose rara. Asu mo katanga Kristus e kadam mlamo tang. Kadam mlamo imo. Selo suyo kasi kamiu adala Dios elingil temiu el modal. Mo ko tigra rungul. Malo ay say imo oti raklangar kamiu aklubu mabaltigring maklangario ring, madal madem ring, makalo ring. Balur serak larang miu, ebom kau subes, amlo mukit radlong liu. Ya leborngi ya, amukit radlong liu, eleborngi ya, au tutak, el gire la taraal, engiriu, el mau subes, el warubak, el mlau subes, atal miliu. Abaulu sa nung tumal mo detail at yang. Kasi tayo atil telen, aklangar, el kau mga kalmang mo Kristiyano gila. El mruri. Moria atidra al, malul moria tokora, alam lo, kmul mo orang el gile, en gile del mo orang. Ngasih el tokora ngatian, klau tutul gile del practice ring ngatian. Tokora klau subes. Forgive. Kumiyo kami kasi, takanya Kristiyano, malmring tira usubes, ratal orang. Luta mga ul mga Kristiyano emring kita usubes atar oda. Al sigom mga emring al usubes atar oda merkau embulgol kasi hindi ka mo Kristiyano. Den dia ka mo Kristel el tokol wasa Dios al usubes akantim. A Kristus el dimla akantil emlo ko ngel tong ti aklangar ni el gire mo usubes akantim. Why en dia ka emlo usubes engel oda merkau. Ngaram ko rega ka tokol aklangar kau el against somebody which is Christ and direct mladal gire engel. Meralam el tebe merut al tokol wasay dia ko subes engel mal no kita blokar delele ma tingelen mera. Al sigom dia ka klau subes ra klangar kita Kristiyano, no, aku mudas aku mera wasay kita ta ka Kristiyano. Len dia ko dong lisel el wasay a Dios au subes a kantik. Sel ngatel lo ngania balus el etien der tia gida el parte bloki. Masih bolu surak arang miu, ebom kau subes, amlo mukit radrong liu, elaborni au tutak lergire la taraal, ngiriu el mo kau subes, el waya rubak, el mla u subes atel meliu. Siang roman sih masih while we yet still sinners, Christ died for us. Saya diga dengar al serak lingit, saya diga dorulak lingit, ya Kristus amla lergire. Dimla kabo dungil a. Dimla ka ba dom lamral tengah mata Dios ya Kristus lemei il Muhammad harus gile. No, kalau tidak kemerulak ni, kalau tidak ke alsa ni telam tahu ni. Iya decide el mema tong tiak langar ni el gile. Ngala harus aku kata el mal dikmedong en sob utilin. Ekmala say melulu umrah adam Dios masih lubak mau subas istirgang hendak lo tengah lu. After I get lo goi ring le bla posisi mi Yesus Kristus. Até que logo el blol lev ni mai que logo el toco el milk moklu ga Kristus. Kol toco tragalus emlulu el marada pasai ruba mo subes tirga len dia ka tin lolu. Dia sbiu misa sel sob la dolani asetiang mla subes tirga la di mdot mrula mkit el gilen. Etiagi da gilen ma attitude el gida Cristiano all the time. Lo hace no matter what ada bol mkit el gilen en gilen extend the forgiveness. Dia ka right tengah can hold anything against somebody. Lesu ako kasi nga kadigak maral experience ra abel tigre nga Dios ma forgiveness ra Dios ingak langar nga. I read el mru ti al togor da. No matter what. Ala tim mal soa mal sumo Cristiano ti agile men mru. Togor a klausues. Masih angaru ei. Ebom kau bertigreng, bertigreng, asam semela, arugul toy, el kumal mawin, el ulda. Tiap lo uldo sao tengira beronglet, el wasa togora bertigreng. Pad mo karang atau bertigreng na beronglet. Ngaraul mo kata kau bertigreng, ngaraul mo kata melemol bertiar togora bertigreng na beronglet al Kristian. Lesel ngatel lo ngaya balusa kasi level tigreng o ul, ngorung, ngoldak.
Marsugum kita Kristiano sada mot magal bel oil rabikal sils en gired exercise tiagi to kora beltigre. Gired murti al to kora beltigre. Diagal pletelela beltigre na blula. Gula kado beltigre len because ada beltigre ola ba murang klelo darsel mergi. Diagal baigal tete ad belalo kadum lor seimum borsibi ukul bonia ngaragi al sungo de lemei. Se diagal beltigre no sada ni biblia. Abel tigre no sada ni biblia ko say sel قدروا تقول مرة عادي لا expect anything. لا expect anything. See? Adiós será al tangati ang algel merktab bela, dim la expect anything from you. Dim la lo mes será say kau Dios va gile mel mongi la klang araka mo si kan ang algel kan Jesus Kristus sa bomas algel. No. He gave all. Nguldur klia di tal makros ngal gesel ngai Yohanes atlu melol eda atlu melol aklunga bitkila ngula Dios rablo da umisa di tal dirger rogol ma umranga ya bori e bai mo ngada ko lo ma klunga sil 17 ko say ndimla lo dri angal gen metal bla me ukur kri lim bai mle mil borsi biar a logi wi mo so to wara bitigre mang abel tigre dama اقول gired el mobil oil el mixture ngari abel tigre el msisi ngara drongole de tiagido اقول tiagido اقول رجيد el molta no haga esto wase ma sel bistino wase ma bodra Christus lo kodong miu el kodong miu a Dios el moringi el motal la volta balel arang miu el aga moves azul a Dios sel bodra Christus bol se el mo tabalela armut bol se el tiagit sel bolo bolo mut armut bol nia ablo oil ngar armut ya blo el remind myself que es el tenía Jesús iba a ser abu de nada pues mi un día lo hablo nada lo mismo blo no corte hasta va a ser hablo nada ngari ngari mori abu de que le mori que ngari que hay el dos pe ngari ya klangar di wan sil bola que gidi en kumla mo buting lang bola ka gude de malo bled ngran klel emla mo buting lang sel bud el gom larni emla mo dia le nilo aklangar gidi amne utu la ya yidel to ditel tira Dios en altia como se eso como se abu de ngaga pues que mi un día lo hablo nada lo mismo que sel bud a Dios el aklangar gidi en di ngani alungel mal mkit malaga mal ngani ni adi ngani abu de le Dios ada el change Adiós a darle modo. Tiga Dios pasai. Akung Dios isiu elima elang makluhu. Matel bilele Dios isiu dirga al modo. Ma boda dipende ni ada klar gido o tuira rubag. Ete agido budra Kristus a mobil oil el ngarar mud. Cuando mo tokol tokoy a boda mo sega ni tokol tokoy a me el sual el mo miel brega tokol en diesel según mo kada Kristus en di ngani abud rar mud all the time. هذا مت تقول تقول الممرين للملا دي هذا ما يجرو قوي دي سقوم من غني أبو خريستوس ركلنا رجعوا يجرو قوي هذه مودي قلت تري اللي قبل ذلك ما سي تانجل قمراني تانجل قول سيرسني تانجل أول ما كريستيانو تانجل أول ما كمرتل إغليسيا دي أقل ما لا من دي قد يقول كغير problem توب اللي بيقصن تانغ أقول تلول مغرام كم تور مقطوع di suo mengania buta Kristus raklangar kau adios ingel modong masin gagi ingel modong ana kalme no matter what alo gul toka moringi ndi ga menek masai ngara ul makme member tel iglesia ara ul makme iglesia akmel because of him di akmel because pastor wai tangartial adar belau mangmal gida kalmertia no asum segida amokte garau makartia that's wrong boy Ilem el mel en because en Christus, como sigue, Martín. Mong seguida toda la cosa es el bus sistema cosa ma o si se clela Christus ma cluñolel rogoi bol mabalam era ramiu. Ma o si se clela Christus ma cluñolel rogoi bol mabalam era ramiu.
tingin la Dios. O si sekla Dios, o si sekla Kristus. Ay gang bol madalam ang ngararam. Tiagida sodel el mal smisi il wasay atingin la Dios ay gagid si sekla Dios. El medo resa avec el sandei malu bigel tema gusta ay gaya klautu tilere ludam el geda alaw mo madalam ang ngarak. Dia di direng sa igang de todo de gok kublan bodado o binga igang. Gire de lonita luwa kasi luwa beska ka adam amadam dem gareng ser reng el mosbe egal remen sa igal tingiem e areng ga bolsbe el mai gal togo el mal dual mrar nguk e bolsbe el mumgrou el waisel lungil utem ngila igel tane e mlo duba igel tane el mumklou en lo ol todo darodo. Ay gida ayer clamar a adel el la movese clamar el ngara Kristus. Makadam mesa tingin a Dios en maigal toy el malo arar mud el arar waga mo mumgrou el ngara clamar. Mase Moses Kristus aknyolen rogui bol madalam rarmiu gasis akla galla el mora igel sebel على مسيرة رغمين. قاوس يسأقلم قلا. قد قدول مسيرة ترى أضام قد ما قاس يسأقل هذا ولا أول مكلوب تطلع تمل أنديفل قد ما سير يقاس يسأقل هذا ولا. سير قط برس تينا ديوس من الزام كميلو يوري يملونيا عمال قرام لو highlight le gorgao mo lo margani seguida el tingina diosa amera group e que se te agida cora milgo y tian cora mal netatselga al tatia como se ve el negocio taloga seguida treta el no artia ngasis akla radlo ngoli le queda mail el día de dinero a lo culto hoy de el pastor ni día digo dinero culto hoy el sec me actire con la club regal conmigo especialmente el tola تملا بايبوستا ديركي قدم يا قاسيسا اذا قال لي سيجيد دي قال ماشي قاسي امغلا قدم غلا هذا غلا هذا غلا كريستيانو قدم سطر اودام السقوم ملامو ولوليا مكنيت امغلا سيرنا قالت يا قاس ام بعض المذيم قال مولو ملتينكلا مو بعض المذيم اللي ملتينكلا سلو مقلمالت نجلا ده بلو قاسي مقمون الغوا على الباب نجلا نو كو بعض المذيم المو مسبوق نجلا ضام es el diría que parte se el base cosa gargi conmigo en el diría que no retro si utileta luego cosa que de rogo a Dios y si un mal a Dios no maxtiret y no el pastor diga ya el todo el bebé está maxmor retro al ser axmor retro aqli axmor mul aqli من ديك برر de you guys Dios y si un mal a Dios dice el martelo los cosa mugalla al segundo أقمصات الأضام الملاموت وأق مالو مبرورات أتقول داخل من المال إنجي داخل المون أبروتشني اسمه كليني شل تقوي سيا تقرب التجرين سيا تقرب التجرين بتيجي نقول إنجي الأضام مقمول ممسموه كليني داخل بقول قصي ينا هي كليني مالوبين ينا أقملوت كقنتين إنه سيا داخل نيا بوينت سيا أقدمون بتيجي نقول إنجي الأضام داخل سواء إنجي الأضام لو مول مبرور تال تقوي لأنغران تيجي الأضام مسؤول دولي كميو Gida part ra badi. Dia sebab kalau saya tiap togol gurunya di kentik, dia akan bol involve dengan other people. No, akan tiamel kaul el omorur tiap togoi, amo effect tiap body of Christ. Dia kita nak berkata saya kita member of one body. Maksudku mengagal ima angania atel mal tiap imak yang effect tiap ogil body. Dia kalau dil mering lah imak itu ajar berresta badingnya kadia efek tertero gil bagi. Nasi kalau Kristiano amor akli itu bom nak masih akan tim efek tertero gil bagi. Nasi mengani ada masa akan tim bom mobang radio reng alor selom semua okle korak lengar kau. Arta dia suruh speng gigi dalam lego maklamal terkam semua okle kau. Melakabol tim malu bom kiba bertial tokoi. Lem klung yo lela lengar kau. Yes, mering lah semua, toko semua. Di sel suku mau tokongnya ima ikan amirak lengar gini, yang mau blessing, ya, mau blessing. Mengaria toko ra, omela, si sak lah, anu ngatiang. Mengitak lah, lolaba, ayah uluk,
mong itak gisel senda tutai el vertiagan ngare gel itak direct ke dak sal madiel tikanga tumla arbula gel itak el base la scriptures see mong kodokora am titul mi itak lagi then dila ka bosaw diga gedro muksar gidel mosib edro mi itak lagi aun direct lagi temela ayel wase something sel Friday اتبلو الانونس واسي غاني رجال من البورس بير من اتنين دي اي قاعد اللي تاخذ لو تاخذ سي ساندي ال لو مو البراكتيس راجع كده غاري اتمل ميتاك ما اقول مسبي المرتيان يتير عليه رجال قد ميتاك اي يا بس اسكريبتور تيجي ديوس ممكن لو تطلع الرضام ابول سبي الديريك الموبل اويل ميتاك لو دانس البيس لا تيجي ديوس Wasay ma odang sila Kristus matoy el lomrang el oldangs emrenga sulela Dios. Odang sila Kristus matoy el lomrang el oldangs ala Dios. Tol dorul agile den bro el obak lomrang. Selma last el part ya wasay yang idil ngerang al moru aro omel gingiu mo omel liu moru lo bang klela rubak Jesus e morang asulela Dios la dam elogiwi idil ngerang al moru lo bang klela adam Dios Ede omru la urior maluben ino gol konsela tara a moru la igal togol ngerang klela rubak me vi ngara ureme mrura urerem morura urerem gilela aruba lakam morura urerem embigosa boselgao lo meselgao ede la boselgao meselgao malu endia di mo ba blagarin lakam di masete algururin aguru musibi kan direk kan mora Dios le sumo como ungil atanga kan malu bar ada promoter gal mora ayel ungil el drual ya Dios amo mo kallan klela sumo miru sil toy lo ba lunga mang again ak mo close it yellow special scripture ngara asiga siga fusa Corinth ra sel el 6 ra sel 58 en mase mlaka bom saulo mro ngil omolmol mringi ya como mrit mabol bulse laka bom saulo mro la le sigo mo como mro la ngil of course hindi ako bola ka bulkular ngara wasu mo buru el ngara klela ruba ay tinga Dios I know wasin nam tribal ngora mal mo mountain di ulgit ma Dios bolo mo kantata ay kartingel mermud e bol se ve el direct el maigang e bodo alaw ruba ko bol el putis in hearts ngaria bol aklo el direct con lo corti alto goy ngaria adel el guren sinin direct ta maluilo sa kung masay angar elek ngagal preacher adi may gal tingala Dios el malmera ading miu ya between el miu ma Dios sel may gal tokol marang miu between el miu ma Dios may gal tokol blaktong amlamor ading miu elang mong sel el lumiu mo mo sebe gal tokol le kor miu amara miu between el ma Dios diakal ngo dalado sebe gut muklisay mangagal direct lo disak laigang direct kamlang di ma responsibility nga direct ko waseluba musuga ko maigal tol pidens wol sebele el momadal malngarmo e bol mogro ngarak langar kadol lulu adam Dios ko mal masaul raigal tingem no so amremes e rubag gadi ko malmol maklat ka kamam I know wasay ay gal to ay giblam ren sa before ndi rubag sel sigol mulmut mo tingem el giblam rens en bulgula wasay ngani adir basom el mrul raklangar kamam lo spiatingem ko maklat ka kamam semok la kamam ngal madam makunit wasay rubag aring gaw bol damdem karang mam sulogi se klisiel e bol damdem ay karang mam mal bol sa amir rubag ligel gim dinen sen no understand pum alaw rubag mal bol madalam raklangar kamam e bol sibel mugro al mom sisi muglo mo klo waigel gargar rubag mo sibel lol to garo amal masawli dam Dios mo kalta tarbe kla adam nei abol orail
ay direk mnatia belong mam tatangara igel lang ani ruwak mal diorita a protection gau lo contrim lang al masak la aktirek al malmon me adam los ruwase itrigel el guk moya te elim temorong sitial sobre lang ako ngit taklang al tangat el girir direk al bol sibel ruwak mo mukal tangat taring erti while they listen to your word ring ragau bol lombatak lai kal tuol marangrin mal sigume adam los en direk al ngaya adel direk al bol ngaya Kristus el mo seblak langarati rubata ida maklo autotulele importante toy el gram el mo ngali lo hace al sigum direk gi mo Kristus el mo seblak langar mam rubata club seim sel mete mam el motor tal lo alma el ube emlut el mei en diakan sebam el mo bongem langar club kolem le Jesus amal batak latin kwasei ndiaga adal mar azam ala kabolo yunga kau Yesus Kristus ase nga ara le klamrang e klangar ndiaga adal mar azam ala kabolo yunga mangman nabu batak kalmer gamam lo ase atogoro osobul sel mo ada kabolo bol klangar ada ki bo sebam mitigni gel ndita mara Yesus Kristus asuma gimara angal gem Yesus Kristus mo umrang sel godolel mo gisel erubaga giman mriel wase agi mo ada kabolo mo klangar marta tangari angala drola merubaga na len sai gal toy ediraga bol lo tokok lak lang arti lo gorgau ak melu giril wase yareng raga bol udig lang rin lo la bai gal tingem e bol sibil bongei ma Kristus e bol sibil rubaga mo motel rak lang arti ya ido antigel kan lo das lo gorgau oni tai galo gul togol ngak lem rubak Jesus amen ka bod itiklisel 176